kandi job kato kandi ryanduwe ndagamba ahizoba eri abarambuzi bwo kukimanya ngo munsi yona izoberi abawe rufutufutu mbageta World Tourism Day ndwenda kwebuza kugamba ho nabamwe ahabakora umukitongoreki narashaba kuyamba abantu ombyo kurambura kurebaza national parks kureba inyamishwa hamwe n'ibindi bintu byona abantu bakusheme ko barambura kandi mbareba ngo batahizi hanga twine Morris omwabazi gwerizo kandi yo muri mbara nomwe omba tourism abakurambuza abantu mu ihango mutwe nango tugambire Morris live atayari west n'ibintu ki omburenge ruizoba ebyo munya Uganda shimbe kumanya ngo nibimushyikiriza kwija kurambura. Webare munonga mazina banyeta Kapimpe na Morris ninkorana na Canine Safaris Limited ni tour and travel muri Mbarara kana n'ekindi ninkorana na Wildlife Clubs of Uganda organization tukora mu conserving environment kurugira cyubuzo ati noreba abanya-Uganda twine kumanya ibintu byitu ebitwine gumantu tahamu tukaza kurambura. For example, tuseme kuma intumanya ngo nkececuro kitakabiro abirare kibakweta open park days. Abanya-Uganda twaba tutakukimanya tutukamanya ngo twine kuje no myanya nka Action Falls, tukaje no myanya nka Rekimburo, tukaje no myanya nka za Wind za Kidepo ahona tubantu tutahira mu busha. Sonka atwano sanga imbu ebe bintu twabantu bicengaje ebyo burambuzi na nebya tourism then tubasa kumanya ngo eje myanya eriyo nitwe tubasa kugenda tubase kugirambura. Ohirehe myanya abanya-Uganda bine bakwambenda kurambura kandi ko kuwano gamba open park days imo mugerize mutakureba ngo ekereki na open park day akuba mwahenderera izoba kugira ngo abanya-Uganda bakijumbira mukanda bakimanya. Ati open park days ezezi zitwiraho tuturantuzi into publicizing media na social media pages zitu na hamwe aha TV of course Minister of Tourism Wildlife and Antiquities ebirene gumane bigambera habantu. So ati washanga ngo nkezi open park days abantu bija bamanya ngo aseme kubandi bataha mundu bagenda kurambura ati cyo nshakubera nchikora ki nshakubera kusanga ngo abanya-Uganda no babasa kwija kukicenga ati nkito nkaka company ya Canine Safaris tubire ntwereza 50% slot on transportation kugamba imbu kubarabe paka yatekaho rather Minister of Tourism na Uganda Wildlife Authority yatekaho abantu batahire mbusho mpaka hati itu ekitwa kwasa kusikiriza abantu nito kugena nabakutandika kwekwasa transport mu transport very high so nito kusupportinga our entire bodies no kwatanisana na izes conservation bodies no kugira imbu transportation tugisazire abantu tugenzere nabo imyanya bagirambura hati nko kutubentu mareri izoba bahindana na Action Force barumuni bisha kandi cyeciro tuseme kuba abantu bakimanya but celebrate bamanye tibyo burambuzi byonka cyonka abantu babizero myanya yabo nkaba kutura na communities za paka bine kuba batire honke bintu for example watiro crafts zawe waronzire ibintu byabyo kubasa kutekaho kuguza kwendeje namba mpango y'abantu bani bizo mu these open park days babase kugira kibakuguraho bakasupportinga economy as we know tourism is the largest foreign exchange earner. Webare mnonga Morris park so mwe marindro genyamishwa na no game reserves na parks zone abantu bakija kurambura ntwetegereza ngo mwine bizubu ebikuba biriyo nkaba park nana ebyo abanya-Uganda bakona batunga basa kutura highlight ngiro nkabire bishato habuzwe ebyo ebimu facing. Webare intakajire kugamba aha paka generally akadakika kamwe reka maze ngambe generally ha tourism sector so wakuje no mu tourism ebyo burambuzi noza kureba ngo twine musa mu challenges challenge yo kubanza noza kushanga imbu twantuza kutwara ababantu muri eje myanya yo kuramburamo ekizubu cyo kubanza engudo nimbi wano je nanka side za Windi wavugaje waza kureba za mountain gorillas runde ngaji kuba abantu mushikayo orugudo n'urubiro ronka impression omuntu otakamushikizeyo yamazire gukora ki kushanga yatamirwe so ati intutekateka ngo if government kurunogira nebasa kukwata eje mahanda for the highest national parks that we call them iconic areas for the visit so yakwata ingu emahanda yayo accessibility kagitereza je then twantwara yabantu eco kikatubera a pass because twantwara nito tukubantu explaining ebe bintu mbakubuze ngudo kaziriziti ati ninye government kuzansaringa so government kunogira ne basa kutereza umugeze myanya engudo umugeze myanya tukubantwara amabantu cyakubekire beta nane kindi aro kizobe kibakweta amese digital
I may say it, digital innovations. So washanga imbu government ni banyabaza government Uganda Tourism Board na Minister of Tourism Minister of Tourism and Antiquities, then NITA, National Information Technology Authority, then as well Uganda Wildlife Authority bakaruga kuronchinga internet access omu Queen Elizabeth aside za Equator chonka kuno nogera imbu ejeji point ya internet mbajitwara buri paka, then abanya Uganda bandi bazamu ukasanga nakora live arukutuwaringa TikTok akusharinjana nabandi internet omu paka zurumu otahemburo sange mu hub ya mburo internet otahemu machisono gisange mu buramu kugenda kwenda bandi bananka ba sharing in real time their experiences. So those are the top challenges at the moment. Of course aramuna na projects kufandinga ezimo projects ziba kusanga sente na bateka yo buce chonka batutereza hemke bebe nabanza gama nka bibiri tourism meeting tubasagire bane bari munonga kiri kujahaceje cyobuzo cya muheru ebyo nibyo byonke byo rukureba ngo umuntu wo mu burengero izoba na Uganda nangwa n'insi yona ekekiro echa World Tourism Day nabasa kukimanya kandi akijaguze. Of course ebyo tibyo bintu byonka waza kugamba ngo watu wakugenda still twakugaruka mu byo burambuzi twine different things in terms of conservation, wildlife access, and then also culture heritage. So in culture twine kureba nka World Tourism Day twabasa kugamba imbu everywhere it must be celebrated, not kusanga bajitwara nkantu. For example this time by celebrating Arua City chonka bagamba ingu baka encouraging different local government authorities bakagamba ngo buri mwanya mukwate mukore inka celebrations za culture. If it is in Mbarara, can we showcase our Ankole culture cows to the world? Turete media ezeho ekore live sharing yabe yo mu Kasese bareta bakonzo bazine bitaguru hati many celebrations hati not twate tusange twine key areas bari mnonga ogwe ni Morris kandi nomwe ombanya Uganda abehire yo kureba ngo ebyo burambuze byagenda omisho abantu abingi nabanyango kurambura no kuzum game park narusho kazareka mburu naru Queen Elizabeth nanaha omurambara naro kwa yori ente yoyine embuze yoyine enkoko yoyine ebyo kozo munju ebiri culture ebiri traditional nimwe aha bintu bikongera oburambuzi narshi kwasa kongera ahandasa yihanga kubya kuba displayed abanya Uganda bakabimanya kangare obuhamu korgitu agenshonga ndi Job Kato abwa Tayari West.